lara koda kahirim har imme kita jango akabe go arjanna kin daiman Allah gana ko nawdi i perdi imme di am perda nyimme de kille makni kabe ga tagana arjanna hurul aynu ngono khirimandanu ngono lemunu ngono ko suti mande ngono adamare min su an kangu arjanna an kangu yimbendi himbe nu ngamaru arjanna Allah utni kungira ti perdi duyi haram ma nyimme kita arno gisindike bismillah walahu ma ati hongo idangani sakana walahu ma hongo alla dangani sakana ho ga yanka fil layli urondi wan nahari ho ga yanka kiendi ki Allah wa huwa ba kumuni hilloy anganda uronda ngo kiendi ati himbe go uronde sisa Allah honi ataga ho amara ho akome obe go kiendi sisa Allah kallenoy ona ya mara ho ona ya taga ho ona ya kome وهو الله تعالى السميع أياني أوهن سو مكاننا أياني قلن سو تواننا قل يا رسول الله أنجل نندين أتخذ وليا كبرنا يلين كنا بتهوتيجي غير كين الله الله تناي فاطر السماوات الله بيجاني كمون تكندانا والأرض أرومين تكندانا إنجنا كينيا وهو كي الله يطعم أكينيا نا ورجعندنيا نا تهون سنو يغني ولا يطعم تهون تا الله ورجعنا يغني كوي قل كبرنا أنجنا كم بتو كمانه كم ينا كمو كله ينا كمو أتخذ وليا إنكنا بتهوتيجي كين الله تناي كموندو مين تكندانا أغا هونسو ورجعنا هونتا ورجعنا استفهام للتوبيخ كني بيقول دينغادي كين ينا كمو هم بيجو هونسو ورجعنا كين ينقبنا بتي كمانيا ناس سغونيا ما نهو كهامغا mana qosen to gono kanne sabura ma ngar jagan kutu Allah gando qilli su ano qilli tinne manu kuyai nabbat hotigi kingani Allah tanai kiyallo gontenni wa kiyani awre kai ga muskila ngo himbe ndo Allah wal nunna iganta mun di to koni iga wi konni Allah katoni qanwa o magi koni ina ti Allah ti farenda ti yallingina woli nya kamane na kembatuwa pas dari Allah madungi woli nya kamane ambati nganga na kemba ne ko kom kenni ho bana to koy kebida ambati ko kutunga adungi kundiwa adunge ona annabi nyumu nyewa adunge ona kiyendo kasunya kamanewa adunge ona al ajram samawiyya e himbe go wodo kamun naga wal ma oro munyen naga taga ho adunge ona kunya kamanewa la kebe anda ko kon mo logon tendi anga kembe konni woli kemurunadi wa surunadi ganga nan ko ho ke baane koni kebe adunge kutunga wa amadu lamure nyani yallin kina besi honya kamane na batuwa himbe gani Allah tanai la ndakinya na besi ho be go batuni kamane kin Allah yayi Allahu huwal waliyyu beso be go batni kamane kin Allah yayi Allahu waliyul ladina amanu ngamma kome be ga wono agari du sukin Allah kara kuyen sunyada kin kano qilliti Allah wali kin kanta batni kamane kapata ga hon suka honde bismillah قل يا رسول الله يا نندين نجم عالمين إنجي يا مري كودانجيا يمين بوهانا كينغا سلامه كي يوماتودي عالم الأجساد يرين بوهالله
tinkinya islamin po hananga yere yakinya kingeda ko islama ko garo hilla kapenda gemmede an kun tingena hotana ka ho allah iqatin giya nya islami hananga kebre ngana allah kalle ke da warande bismillah ولا تكونن itinda ngani muhallamin an kenna maganya gilli hilla kapanu ngade kyan kuninda kibra himbe kun allah farenda kyan kun yumatunda de nya islamiya ma hilla kapane bismillah قل ya rasulullah ngin nandi dangani nge maholamini nge ukanna ngandin kaman kuta na tanabatu ngukanna kota yangan kateya ken kota koreni de lagara kota ngukanna kingade kibri allah farenga to kanna himbe o kutunga indu komen kan lagara kota ngade bismillah من ati yemme يصرف inda ken kota inda aywa ken kamanin yilla عنه man gemme be yusrabu inda yangan kata yilla bakka ken kota nga aywa langara kota nga فقد رحمه alla da ken pinna koy arno hinna faman yusraf aha yusrafu al-adab on waqarna wa man yasrif kotabe ken kota nga alla ganda yangan kata yilla bakka serebe yusraf inda yangan kata yilla bakka serebe yasraf alla ganda yilla bakka serebe ken kota nga ala rakhir yanda de arno ko hukuma bismillah وذلك aw qum alla gadi faman zuhziha anin nari wa udkhila al janna faqad faza ayno me fasarna la gara kota inda serebe la to ni yimbenga igra ligal na londe arjanna akamonenda taqiqore kita arna arjanna kinu bismillah وذلك ati kebirenga nal awa yimbin illa na allah hinnen kita الفوز kiyani taqenga al mubin gem bangandingani إن يمسسك ya الله rasulullah allah gandan tigiti ti torampoya فلا nan كاشف ngatundi nan jarabi nan korindi annatu hurgindanta له allah taala jarabunga ma yimmede وإن allah يمسسك gandan tigiti yimme بخير ti khairiya anda saha kita anda kariye kita anda bannago kita فهو allah taala قدير laniyana nyani على كل wonso ko hamantemma akinge kuindana nga ayade kumandana nga wurgindana nyani ayani yankandana nga ara honsu وهو alla ganangara yo kebedi awa kebe ya insan kebe nga kenyo ke anna kempaga agaran korni wakati kebe anna nyaga agaran kitani wakati kebe anna kufa aw kona diga min jongoy koy alla fare nga wodo koy osu ke koni alla fare nda nga kyan konni be surade hinu ngir alla yayi bismillah وهو ati allah taala القاهر ayani naqindananga فوق عباده annaqiyengo komun su kamundi annaqiyengo komen su kamundi asu وهو allah taala الحكيم ayani gemundindananga الخبير ayani yingananga akite akiyendo kempanga allah kemo yadi alla afaqiyatu faqiyatu makanatin la makanin هكذا ما أنا أعتقده الله قاهر فوق العباد الله نقندانا أن قيمه كمن سكمندي فوقية مكانة لا مكان بيسو أي لنانكو باين نغندي أندالو غادا أنانكو ما أندالو غادا أنان ساندي أندالو غادا أنان غتوندي أنان نيغاندي أندالو غادا ناندولوندي بيسو أي لنانكو باين نغندي besu kedo ata guntengu o kamundi taw hon kamma ay aram kannen taken koyni aram kannen me bane hinyi me nyam gosu taken koyni an li golliraga ando papier ni gori an telemu platon anda ko yey ay odi nanda kabo ke papier ke nge kamundi de papier wanda kamundi o anda yo ngulanga mo awre na ke hingo himbe ma anga danga na ko hoto ne
akengero kamun na de ange kamundi okay manga di hulani do hulani ga hulani kamundi antaro tata waramo tawna kamundi yo awodo hulani ya mariyen no gondi anata ngrista o gilli anta taw sa tawno awguli ngana nyenki awrinki aqel shariya kubo ndam busuren kiyai Allah naqiyo kamundi ko sagona Allah di seresu ko hona Allah ma ko hita ko me ko hita taga hoy ko hita mara hoy bismillah قل يا رسول الله كننتي أي شيء من إنني أكبر كنغان قرنتا مامكو شهادة أو الشيء داويا قل يترني كنغا إتي محمد أنك أيوا حق نودا هوريتي هيمبيغو شيدني أندت أني أند بنيمنا بس أورا هارين قي كتابي غانغو بينونغا ونو أو إيغوان قلكي منتو التي فارنتي كتابو نيما أوري ترندي yahudiya no nasara iti ampi ko ndenti ma tindan kibaratu kebrenga sheda nyugo ko o ya himbi ga ko ni tangal legene tum ayandi jabe akida ngani i metirni hina na sheda nyugo kini i metirni ko ni sheda so gorenga ngai metirni aga na timbe bismillah قل igaman jabi an watuni dangani Allah an qora shedan suya شهيد Allah be gan qora shedan suyde kebiranga ken Allah ni shedanga بيني nge nagandini وبينكم adan kunnaga kebiranga nyime وأوهي هذا القرآن ken Allah ni shedanga nantira ki qur'ana harinago إلي katingeya لأنذركم kudangena ngum makkango gongo de qur'ana nge ومن wan kumbane hedi adu yemmesu بلغ aga kinye sere suya wati sakana kemi mako hina haren murniya ideben kanne maga i qablan kanne maga i taqen kanne maga ka waman balaga kemi mako hina an kunga di ama sagai Allah ya gara hotuna ka ha maga kari takida Allah ni shedanga Allah be gani shedanga kan qora hon suyi gebrenga kinga na qur'ana kininge ya nan kungongo tay makkan ko ado sere o sere jinna o jinna malika o malika na suka hunde ngongo tay an kumbane abane kinya bane ada wana utul lengiya malagara kota ahare na unta gilli anta burun kene koy kutun galle mo gome bismillah a innakum kibren ankun qaw makanko لا تشهدون qaw shedina wa أن nandi kamanu kabba allai أخرى ngadi kamane tanai kibran ge qoni shedani allai nga qatirni hilla kapeke himbenu ga ma alla tanai ankun qani shedanga nandi tongu tongu kungo kappa allai wa qul an watuni dangani nge qonin tanyana ken shedaide قل yang watuni dangani annama batihunga kinni kamane yai kamambane wange maulamini nge barintengo billi hon subati yenga tusukun ago ken kappa Allah wala kyan kun Allah faren himbe ga dangiro men ngani kai waslamin sunga bana yakun Allah ni bane ya qur'ana na kitabinga maulamin na haringa ho on taka ba Allah ari be su ganati to ngeni ti garingen annam bari baka hilla kapinga annam bari baka hilla kapinga bismillah الذين adi yemmu benu آتيناهم wara kitabin الكتاب kinu kunga nasara aru yahudiya يعرفونه kungo muhammad lamin tude كما koy mo gombe يعرفون iga wa ire أبناءهم mundu الذين yemmu benu خسروا iga kasara أنفسهم immeni nyonkinga nasara ndi aro awana kamni yahudiya himmenu ga boni hari dudi lagara kota فهم kunyemmu لا kunyanta يؤمنون tongondini
ken palle na igatin tatu ima ton kaada iwatu dinan tire munga nga himbe nu ga wobini lagara o kunyan ta sikitunga ke ko ni maka islamin nun sagai naam igari madin mor bu khatabi wa ko ni atingira abdullah ibn salam turni atubi halle alla ti qur'ana di taga wa tu dinan tagare munga kebirenga langin turni lengi xam ko ni ati umar wallahi gilingara yugo ke wari muhammadu nda tu nanti himbe ko ni denga wo ma kyani naam alla gara ko ni mo ko be kenyani de ba o wa tu dinan dore munga ba alla na ko asandengo awoma serenka alle men tuago aywa kenda kana on tamma de anta tu yagarango himbe gollini diga be hewrini kay bismillah ومن adi yemme ben adi yemme sumaya kengan to nyangundinta dina yemme ngam agara garen kutu na so Allah taala nanti kapalle ma way ay seremi do toro nan ko banem bagaw juru nyanga nan su du torana himbe wa sukka mundi illa kapana أو كذب ma agaran kutunni Allah qur'ana ayanunga إنه hinjanenga لا يفلح kutu الظالمون nyangunda nun tataqi kitana de antu nyangunden kiye ma Allah jatinye na hokka hay man tantano ma antu nyangunden kiye qur'ana hitongi farem hitongi atiken kamanon ko taqen danda de kini hinsu bonon denga bismillah ya rasulullah yangenna kota simma o ga taga honun kapamiya isususu la gara kota ثم kem balle naqul o gutungannadi yemundangani kunga hillakahi كان شركاؤكم ngeti aga kapalle munna minna kapalle mumbenu agani tazumuna agani kumpanka burun konni ina minna aga himbino kapa alla zamu nyana ram kanndi na kota alla kem pakanga anta tindini hokama an qoronda simbene hoy dalle danki teddi ken zamu na alla kem paga digamen di anga konni no kunsu mo su galanda ngata tugu hontam maga dalle qoro sembe hontam maga hontan kitendi sunungona dina hanka burungo hanka sirun konneni adallengi maga ntango kote kama nyun qoron semende mo hoyin kitendi ibra hilla kapanu billa kape zam dallin tadi ho lara lawtini da qariti ya kundu aga kebe hanga burungo tukuni kapalle mu qariti ya bismillah ثم adi kempalle لم تكن فتنتهم illa kapanu illa zura kinemanya إلا maganta ku yayi inati diga minni o kunati allai alla be gano kamanga o kuma ya dunari hilla kapanu de kani diga min gabono diga min legarun ke o kunana ti kuma hilla kape da bare aw kone aw karamon wallahu rabbuna ma kunna mushrikin o kamanni allai ayano qorondi tinne manga o ma hoka hay bismillah انظر alladhi ya rasulullah ngin nambayni mogombe igara garen sagu iduya de kem payde وضل ba anda golle be nya na impinsunya kam an kara an kuna tamma kenya andan du garandi de e nga honya man rankariya عنهم kanu iganya يفترون bani ken garan kutu igara himbe kutuna ka ho allai ima wariya ya genta ya bismillah ومنهم من ati yemmo gilliya يستمع kun woterin ka terin kandini katange muhawlamin ya honu angane karna Allah fare makka iwan terin kana koy وجعلنا أكنة nga okoda sutanya على قلوب awa isondo mun kamma ima kata famu ووقرا akinnatan ora qufarinya isondo mun kamma imma famu wa waqiran ora sutanya في آذانهم itaronundi
وإن يروا ke sabura Allah gara serebe sundu min ko hari na sundu mi ataron sutu kunganda warndi كل aya آية o aya ya لا يؤمنون kullanda بها tongondini tikenga de حتى إذا o ke mogodi mabirambe جاءوك inaran kenga inan farangalle mawu يقول yemunna di kafaru kunga kafirun هذا nan dike qur'ana manya إلا أساطير maganta hananun الأولين danga mani ina kya konanda itaron qur'ana di iwa muku komi ko surunga muku mobe nga hinna mani ya sonno menyani de tiyan kuntur banake aga suro aka mansuro aga bono aka mambono isondon taro asutuntendi isondo nyaare ko fare nga kama bal qur'ana bane yani abu sufyan abu jahal walid ibn mughira nadr ibn haris utbat shaybat umayy ibn khalf hars ibn as in qur'ana trinkana eti nadr aba qutayba muhammad ko mana manikoni parce que makka qurayke kenyani biyeso yugunta qur'an alkaba kurege be so menyinin atinge ko nin ta karampo ketu ko ngoni ya wa wira kenyi lagilena ay hanan ndanga manen be nge me goto masala be bunni na gara awa gannin ko kibaru awa adu ken sumbana uske nadru ke akinyi hodangin to lagamini mo osri ade khibaru awra ya hayrandi ado kitabu ngurni wa aw qarna gannun kon khibaren ngadi tun kanun khibaren ngadi anyi masal na makan konda ada qallike din qallike aswam bana bide nyugo nga wotini muhammado kamun khibaren kon nagada ngew munye khibaren kon nagada ngagen qallike alli sirunda dina muhammado qallike agen qallike qarakenya kentadi kama kenya kentadi yimbe bido arjanna bintadi wa kinya li adamare men daiman hala akinga ya abu subhanati ati tungu akon diga mu ko ni ngi woni ma honun tungu de abu jahal ti kalla ke ngarasa aw chama tungu ni ngi ko ni takire har bani adiga mu kudi ana yi kone kamo kalle nan ne unke kone ma dinan gen kire di muhammad diga muku har bane daiman an daro iyo ni nan diga an wani ni abu sufyan daiman amran wa ashal daiman an nari hin kurna diga nan diga an wani ni wakati su abu sufyan aya haqrantenni aya hinnan ni aya hin famu au kapia ahanka killada a plastique haban kampinye ni an ganyi ni a wudu kin ban ya bosu Allah farin yi men bulu ke konna wadi ken sire adiga mu kura jukun go konna wadi ken sire kinya haygara na hilla garu sire sugra Allah farin koni na hasida wi me ajondi aro lingi sobake anta kawang bon musla sunda kendi kita mo ngono hilinda Allah goy Allah faran baane ya sabu aga kuti aga matahi Abu Sufyan ango khair sutu ango suronda sutu anyasu nyande ke ko tandani ido Allah faran naga fi wajha awi tanif la filinga ho nduro mena maslahay iduru nyani iduru masala nyani ke iga tubi ani go masal no gulla gamin ako danga Abu Sufyan di tungu nge koni tungu nyam pasude adiga am ko di yugonu kuni tungu bismillah وهم kini ara imma kutun koni akuna kuma kutuna sirra Allah faram butemura himmi kan da mu ko nan dunga tay so no men bono
ati makanko ينهون wosurun kabana عنه baka alla faren batuyenga وينأون i me qawla tono عنه baka abatuyenga warma yani hawna anhu wosurun kabana worono surunda naga sere maga toro wayan awna anhu i me qawla tono intarnu akileni aw ko hilli sumana na wa ko hilli sunyino in taduguna seren kinyai anna magara diga men muguna lo i me kanta kinyai wa ke mo bana gani i may dugene honu nyino kum may dugene sere torana kita nga i mentarna kille kedi to ngure hin ta kone me so kun to nga he angan tak kinyai bugo serunda naka kunna diga men mugu kebirenga e garenga ne yakuma ngi digarenga ni indare ka hanga na jamanga wonna digarenga ni ngai watu to ngunya ni onda bugo surunda naga a jamango gabon o garengo bangene nange nda kalem bi to ngui ibra bugo surunda naga sa minu ga torno kunna toro anda waranga biha kama nga to ngindingeni aw ke mogodi Abu Talib himbenu ga warno surunda na ay gamaro akan takanyu kundi kresinyene qurashun kresinyene adu sere ma kinyede ngai me maro ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مصبة لوجدتني صمحا بذاك مبينا فصدع بعمرك ما عليك غضادا حتى أوسد في التراب رهينا في أدي هموي أكبارين كتن ورن إن شاء الله بسم الله وإن يهلكون adi inda o halakini illa anfusahum ma ganda yimino irange golle aw kuma ko nandu halaki وما يشعرون inta kentu ya inta ken qalay ولو ترى ya rasulullah ya anganna ngarindini bira kebe inda an konnu kusigindi awa yimbinga فقالوا igati يا ليتنا ya qur'anata inno sagandi katta dunai ondari o mai garangudu to kama ayanunga konanya gilli to gondi yemunga anda kingari lagara kota allah fare kenni hi qore de in allah hagara killa gamia allah faran konne lagara kota iwi susigini de barazinga anta dangina bada ke kota allah faran konne suwana tana nan sagir ni dunadi nan sago allah faran akin mun yana ibrahim allah wa ko nan dunadi ma ka hoke jamai de ma ka allah faran konnunga allah ni bani qur'an na kitabenyi ma wala min na farenyi onda karawo wundini bismillah بل awara بدا لهم ما bonyam bange idangani iganya ke mogondini ya min qablu dunadi kukane ima dungede ay igara himbe na takempe igama sa ko himbe dunadi kinyam bangida hilla ka pesrehe allah faran qonna usrehe na qur'ana kutasrehe kebirenga abangida okara owundi ila kembo ngari ke sabuni da digame ko ni kem palle wala roddu harigandi sagandi kata dunai miga sage kata gollenga nuhu anhu igari kabake meya وإن annatu ikunga yakadibuna garantunya ni igati ondari o to woni garinya ni na anda wari allah ganda diga to fil majaz aw sagane to ila al haqiqa yani atola sisa ayabani nyun kolama isondo menyam bono yaren kufari sondon taron suti haqiqa itrawadi ngi taron tadi iyaga wen ngi yagen tay keni dunadi la gara kadi iganda asuwari na sumugo hari igandi wara duna kare wo sagane ka hari kare man sauda sondo me ke bono allah ma gilli hinjo para itagante ngoni ya galama jiginye
kem palle serenta Allah farin ngalli na timu wango ballamine nga Allah ran kuma nan kata ganni nyadi kinya sabuna go balla hara ga diga lagara na hunsu warnan sagirni a balla kadi yazo Allah dungun ngati tanga nda kumungul lumpai syarian di anga begunu nganga na hay haqiqan di anga besu durali kan tungonda na tungondi Allah surala kahira o Allah kita kamati ya gunta ko in arna sura bismillah adi wundin na karindanun din edik awangarin ta ko be Allah faringa wa konni di hotana he koy ko ngarin ta ko gani kingan duna khalleke kingeni Allah faranya ga mama o manya o ganda karato wundini kempede o karanteni kato blaga de dunadi o hayga wundo garire ganan do gana bugo yere kare o gilli ay ti Allah fare ma fa ma nyama ma kallebe wundi nga wa halle kino ga bugo kallebe de o ma yere kebe ori anime bismillah walau tara ya rasulullah angan nangarindini birambe igara kafirinu ko sigindi ikaman jomme nagane anyi hikore wallide qala Allah nati dengan yang de tiqala amati yaqulu tiqala bala ra ko tan kabarin Allah nati da malikan sidqe kama alaysa hada yallike wunnin ne da krosinde ke manyawa titunga wa inati Allah dangani na'am tungyani o kuna to kaman tunyen dare Allah nati dangani an gunna yangan kata intemo bima tihunga aga nyikin kafira honu dunade abadi yemmun kasara iga garan gudunni ti Allah gemalle magumade i kasara de hatta idha imagri kutandenga mabirambe awa qiyama gariya yani sa'a gariya juye maga makem pakati yani sere kasara serebe amma giri kutene amma giri hillakape amma giri Allah faran ko nawi amma giri kinga ma am pakatinga kingi ke sa'a kini besu kara wakati man mata wakati qamat qiyamatuhu ay ngana himbe gara kara ke wila ange lara ko tan jobe aywa ke woro kingi sere kasara sere be ga magri aga Allah awa aga kutandini Allah hinunga aga Allah konni aga hokapai ama giri kem wodi ma Allah gara ko tan go kingi bagtatan juye ma kallen worni sere karantenga kallana nga bagtatan bismillah qalu kem batin ngainati ya akun nimsuqoten ngoi ko kamma o gara kem parati awadunani ay kebe anan nimsi amma tunge harati kebe nga sahari ngani dungene sa hari ngani kundu wa huma di golli burnyanu gum iwo gutunni imme juno gulli kenga imme qoron kamma naam tungyani kombono igara ken likengutu kinango langara kota kibra aw kala kinni misudi kallengo juntallini kibra mo gonta qari karante awon nimisini langara kota nga aga golli bure be nya butu nga fute bane aga ndi ya nguni aw hoyugo walli sikiwre o bure ngari nyange timinte megente kanun daho od anginga tuwa od ay ngendangen od ningina ngol burene kebire nga bihinnan sedang in Allah gati taw holli kemutunu i qorondi aga himbe junu bunja naw ta qabru ma sigembira agiru nga qorondi kanun ta honyani attimintenni amirenten bismillah harawna le ligasi on hesta harengo me sa'a ma yazrun kel liki burenye e liki beti mentali ani mo kanay ammi gantenni on nyaqadi sa'a ma yazrun angol liki bure mo osu ken suwadi
bismillah awtini dunadi andalla setin kamma ta lengi bi lengi ni hana ko tay kan setan kamma lengi bismillah wa mal hayatu adi ngarin ta ummaya ken de pengani illa la'ibun na sugule ti dunai am misali ati ho illa la'ibun ma ganta sangi nyani ado sugulan bani ho hon tanke pindi dunan bin balle so me men tanke wanda tumene yime dunan bi lagaran bin tadi ange bisu duna ati so ben danga yimi an wanga ko nan sanga wanda tumene ka koy antam pinde nyani ke digame giri mo kon tay de duna kama tuma wakati kan tay asangen ni mane kuren kama ay megara himbe nyallen ki na surondi a ko mane ay mo ya gununa ken ko we na kenya lenki himbe go modinga ayra lo mo ayra lihimo adu dabari mo waga halle akini mo ya gununa ken londi na kenya ken garani anda ken sunyan sobe nya anyi me wawale e kiri sange nyi kendi dunare men nyi me wo isangen tunu ken mo wadi ay me wo tini anda ken wati nyi da ke ganya karde anyi me watu sobe me tike ngani me watu anga makanya lenki angen tano yalman allah tu qur'an daiman dunan koni duna ko lagaran ganda de duna yime sange nyani wa anta tumini wati su an suqlantini wa wati su an sangana bismillah wala daru akebe gani kanga al-akhiratu kingani kala garenga khairun kiyam pasangonta de yem mundangani kumari du mo goto hilla kapenga afala aganta hakarne kebirenga himbe gani sangendo suqulanga agana ken tokono himbe gani sobenga artu mayenga agana ken mutu afala ta'qilun aganta akhirne الدار الآخرة قال لغري لا غركا دار السلام بسم الله قد نعلم كين الله فارينا بوتمرا كاير نغو كيبي نياني نا كوتا ادو كنتنا نا ابوتمرا ni ikanu ndiga nanti gamar kawar hoygo ikane bismillah قد نعلم idangana walla fare o ko watu tigi إنه nande injane nga لا يحزنك الذي tiyemu nga sunundini tigi يقولون igaw himbe ko nanda andi honga sunundini o himbe ko nanda o kentu honga sunundini igaw ken ko nanda wan botu فإنهم burebe nyana iwan kutaybe nyana o watu nan tantanda ko annatu kafirinu ko لا يكذبونك kebre intan ken kutana de ولكن الظالمين ga kahirinu ko يجهدون inna karnini بآيات alla الله ayani ken nambu temura la yukذibunaka aw la yukazzibunaka la yukذibunaka intan kutana iwatu an qalle ken tonga obara la yukazzibunaka intatnan di garante ay makka seren tanu himbi ko alla farani garante atogonyen al amin hara on kane ada hallesu duntenge atogonyen kenye amana hawa masarana ken sagayde makkan go nyimana ken sagay hari tabane anta kahirun digamundi ti garante sugana turinte gijankatana ina ko akon parce que ko alini di digam ko mayle mom manu ko na digam ko aganda himbe famun wal man hoygo nya bo himbe aga surantay har tabane anta walla ma an gutundi nanti makan kondi adi garante nya kebrenga allah haygara an kamuna butumura kebrenga allah fare kemme on nyana be suude ntan kallendiya mbaran kallenga aro tongue kebra kunta barade kebrega dan tandi garanti nga tagendi
wal mana seren kuta ta gendi wala kinyan tali gangan kallen ko ni kutandiran tay nguballa nga tangal le ken tugunye illa ndatina ngarante ngambara benga kempi basi kemi on yana dosi Allah fa ambu temura aw kemo godi bismillah ولقد كذبت رسل Allah fare ida hari gabi ka garan gutu kemo gondambe di anken kane kemenya asren gabi ngankane harun koni kebirin ambu temura فصبروا ila maninya isabaria على ما mosu kamma igari garan gutu kenni وأوذوا ila harun gaben toro ko igaran to فأتاهم mogombe نصرنا ma hadli birage be aywa o de mande ngariya kebirin akem mo gani anga sabarna de mande ngorni ولا مبدل anna to haragundanta لكلمات الله Allah nyina nunda de ولقد Allah ga جاءك jahimbe o yana ken yana de agati wande mana agati okutunga mo gado harun de ma ken awa ken kelema aw yana de lahidu ngeni kotai abu jahali adi abu jahala wati muhammad inna la nukazzibuka walakin nukazzibu alladhi ji'ta bih adi muhammadu antum kuma garante de kandu himbe gadi allah ni bani kama jiba nyiga kama boru numbatu kama kenya oku ura kenya kuta ora kuta mani allah di bani o la da nunyana o jiba nunyana o dolo minni hakada Allah gara himbe ko yen to ngade kanu ko ta umba nani anti ma garante bismillah kebrenga harun gabelle ankane kidangi suru surunna sabari na Allah dugu an ka sabarina Allah awadiga munta haraginde bismillah ولقد جاءك abati hugga belli ankenga من نبأ gille المرسلين qifarun qibarenga de wala gaben kanna de himbe wona sabu nam pakaren ta gondi na an sunon kata nam butte mura wala gaben kanna de nga harsa wa in kana ka كان إرادهم andani kafirin go balliyenganya كبر kenya ga عليك qoran kamma فإن ankenga استطعت munda inya silaminga e kayga sigira be anke maka ken korosa de kuni koronu tubi qari nke wa mun din salama wa agwa ma kella kay Allah fare fa in istata an yimme ganda kata أن تبتغي nafaqan anna aywa kummi annake mundu munyenni أو سلما manna sege amma amare mundu nan sege nan diga kamunni an وتأتيهم yimme na kusagari kafirinunga بآية ti aya nyugoya igara himbe mundu nyengure na kangun bugundi na jim bugundi mi gara himbe mundu kamundi batake nalli malikanu nalli kebirenga ago ke mogodi iga sigi dingira be ni kiyai angin kawa munda kenya islama Allah katanda ke gandanya iga maslama go hingo bonno de iso halakin aga woro garandi inda kanda intan kutana in sauntenganga nda kanda qifarnu anabu nyimmu kime ngaben dangi galla gari kallenga nda kwaren gaben kanda anabu nyimmu qifaru nambu temura nga harsa angen sigranye ni inya islaminga akoni ga sigiya nanti hoy wambu kamundi hoy wambu warandi kebira kenna nya sayin tubi kenya lankenda yo anyi men da ko sagoro nyumure na qiri baka manan diga kamundi andali kemure kuma an garanta kinga kebira an sabar ne ada Allah duku de na Allah duku bismillah ولو شاء الله kebira hinga Allah be ma ganda kanuni kanda ani لجمعهم be su kapame على الهدى kanda en kamma ngama ken kanu de فلا تكونن Allah fare maganya sa من الجاهلين koy samuntung pakarlam mo maganya kundunga angem bi samde alungu Allah da kan hillu ay be suri dunke ke kan haqiqa
anke wonni krimani himbe ko tanga ke ko tabe ken ko tanga qur'an ko ta kulle ganda himbe maga ken yi duni jahannaba di aya nu ko worni kundo na Allah faren butte mura na segindi kata dankana unga kata haqiqa nga Allah faren konne worni nagu aya nu wudu ti Allah faren do be sumbana ara be sumbana ti ayun na kinya ko ini sentada dabarentada fasamunta anta harbaniya naam sentada dabarentada anta harbaniya o sumbana ko ngan ka konde nga fasamunta ko ngada fasamunta o be gawada kibra agara himbe ko la hawla wala quwwa illa billah asenda dabare agri Allah katai ayan warni na Allah faren butte mura an gongi aya wutu na kin Allah fare na kin dukatu kuna ngin da famu de malakin har sa'un sai kata aya ke Qur'an bani ke an yi qarene gilliken kota sondon surunda wutu kunda famu sondon murunda wara kunda mbwadi wa har sa lengi soba ke kembani yani hillo hito Qur'ana yede qasonde min ngasro anna Allah bayna gonto adi na Allah faren daron ta gonto adi na Allah haqqen to adi na farum paqqen to adi sonde min ga bono kibra kenta tuini de Allah wa ko nampung ayabani to Qur'ana be hayya ngare Allah fare awo sere gabe jidi ni kafira ko nga ado fisirin ta ko ana tungna no ngajidi tungunde arno kanda Qur'ana nyaw dangani hujai amma yo kama hujai bismillah إنما يستجيب بس آية نيادن الله فارين جرغي على التعلق بإيمانهم أكين جونجين تبيغو تيسرون تمندنا وترق له إلى المقام الأكمل الذي هو التسليم له ناس سيجندي كتا مقام تيمان تنغا كني ماني هنكين الله يتا بسم الله إنما يستجيب الذين الله فاري حرس الله كمان سيدا بتي ati yemmu nyan jabindi na angen kirindenga يسمعون ubenu go wa muko ti sondo mem buyenga na fam nga والموتى karanto Allah fare يوعظهم ma Allah الله ganda kungundi la ngara de ثم يرجعون kem palle na sagi إليه kata Allah nawari Allah fare an sondo men nga wodo jongi be ya intongondi ay mukanu Allah gara himbe sondo men sondo kunyina mukunan tongondi nga karanto ku ay kun koni malara Allah gandi wuni de akoni karantonga sondon karanto antaro ti i karante ngode ay i sondo men yankara Qur'an ngar ndaw ni ati ndangar ni re la ngarani Allah wi ngarnde ni ini garen toranga di ni kutanden toranga di bismillah وقالوا andi makkan konti لولا نزل manni kama aya yang kandi عليه mamlamini ya من ربه nangira kama nga hare gandai ko Musa doko Isa yigandi nyuke Salihu nyugonna aywa Ibrahima yimbi kalle mere mo Dawudara kebirenga manni kemme ganda kinna yimi aken qati ken qotokunga bismillah قل an wotini dangani إن الله Allah ta'ala قادر ayani laniyananga o magandini anagin yankandi ayaya ولكن igar himbe mundu Allah rawaritini ngasirum poka bunga لا يعلمون intatu nandi balawu aya yankayem palle de amma wal soba ke Isa di seru iti gani nyoka ati kakanu Allah de gaga yanka ahalle mani balawu Allah rawa yankani ga himbe ga halle se ga benta kentu de bismillah وما من دابة aman ya gilli daba suya aga munyendi trene
ولا طائر makambi hoga aga kambini kammundu nagani ti kampum billiya إلا أمم manna asuni jama aidan أمثالكم kun sumbana alla taga hunyani alla na warjagana illa halan sudi ما فرتنا anna tuqa hukumat togondi في الكتاب awa kitabendi من شيء harbani ya nando ma sahade honsuwo lawhil mahfuz kitabendi honsu lawhil mahfuz atta kitabe be ga tange shaytanu nyillandendi haragundenga lulu kulle nyugani aw kampatu nyeri kamma agilo yengu koy kamundo nyensu anganda ka mami an wondaro yengu komi kimba kan sudo kenkenna so angandi ka mami honuti amuradunni kitabe ge qur'ana kitabe o ma ho to yumatun ngol lahinay i dinandi dunadi mogara sahadi honsu alla yawdin genta kitu qur'ana di be lahinga ho hoya asuka hontenga di genta kitu adi alla kempa bala suwadi na dalenya alla di o ma harati ho hodi o ma sahari ora su sahadi Allah subhanahu wa ta'ala wo makan ko kibarin hongarinte o hongarinte aga nguyen kamma kampi ho a kampin di kampung bilia aso kamande idan ko adamare musu aga sumbana asu illa umamun amthalikum isuni jama kape tagora grinde sabatinde digande liye aga sumbana kuma kan kakonde adamare mu aga na toranya mun na nguruba kai aga yimme aga biramogo aga kore aga tage aga na hanya mundu na futuka taga du ina ndiga katai aga yimme da aga mundu nenda aga gollenda aga honsuda himbe ga sonkandini nyagen kita wakati akita mogo himbe go dawa marene dawa biramogo oda dora sisa o tawno dora sisa anga gore mundini ag mundu mo akitara ango golleya anna han futu anna wuralla to ko Allah hay gara ko da ngani nandi kampi hon so kundunga hogo kampini wa hongarnde so ke mogodi asui na ham mundunu ago no kube ago wakati be aso wurni toranga ago no kube ago wakati be subhanallah atlabani adi honsu wa qur'ana di honsu ma hot kona gantadi sisa tuwa kurumbanda bangandi adamare mumpi ya tuyindi hisga segenda bangandi ke digame ga qoten ka mamobe a gollen ja hongarnden su ke mogodi asu ho nda bakadi lagam payo kuma asisa wakati go onta wali iga warno kuma wakati be kemme ngo duna no kubede yura no kadi yura sagundi no nan karandi no kay ba ke wakati me nyalli kunda jebere durantadi mulle durantadi jingo kitene sokun jango kitene inde karandi nantla kella kega ne nyemene bane ti mulle ngorno yodi gana duna no kube gande kunu kare warana daiman sokun jambe ngorno ma aw ke mogodi kawon kiye bane ntole ndiga awra mina akenda jimunda duna no kube gandai kandara mo nga dron awrano ku yelungu ina do duna indro duna
ke mo ndambe go gesni no kusu nandi wati nyugo jinnyugo worni aduran qorehe jebele duran qoren tanu iwodo kembate himbe wodo kunembate daiman awro kunembate himbe woro mullembate daiman mullengo no ko be ngorano kampi hono kemmo godi cingo kemmo godi asuka man de ruhal min ruhal o sarne dora ke wakati o birne dora ke wakati o gabuno dora ke wakati allati illa umamun amsalukum o yimego won handu mo gobe kitay ngodoru sisa kota ngodoru sisa ande ke wudu sisa wa kobene ke wakati kenta kobene gore ngo kere sisa ke wakati gore ntakeri ande ke ga sisa wa ngatu dini sisa ke wan sahandini ati o bane hede ho ngarte guten so ke mo godi adullani ngo alla da na honsu taga na mbira mo ko yanga nanga bo mo ko yanga nan sa mo go yanga angura ango birne ke mo godi lani ngo alla ya sawun awo to ko noda wona taga honum pay mani angana taga honum pay bane ango alla lani en tunu anga bane na on tunu awarna ko aya bane ni wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi khonsu bo keni ibra mo wondi tanaqulatun do sakanatu wal harakat batiya nga awarna ko aya ndi khonsu alla batuni khonsu alla hinkoni mbali an adamare men bane adi aru jinna kem balle khonsu bismillah والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم ثم يحشرون كم بالله إنك هم ميام كاتي كمان أنا كثير منها هم أرنتونسو لا ركوتا بسوا منينو هرهم مم أنغر هم بيدامبو أني تامبون تغادي أنغر هم بيتانو أني تامبون تغا أنغر هم بيتركي أني تامبون تغا أنغر هم بيتقيني ماندا أيوة أنك من أجوبي أني تامبون تغا kun tambonu ngana qur'an medi wakati kibe alla nati nyasa jurama ila komen kanu ken alla ide ama ho mum tambo to komedi an adam da munya kalen to komedi la nda kenyana ya siren kanu ko mum paken bismillah والذين أديم مبينو إذا قارن كتو تقرأ آيانونا إلونغون تني بكا تقول لنا يما إمومون تني رانتا تقول كوني وكافر أقوم بتونيري من يمبي يشاء الله عندك إنسان كندي أنكانو أنا كإنسان كندي يمبي عندك إن كندا أنكانو أنا كإن كمان إنيا كل ما عندي لكن تلمون تني كإن حقيقة قل يا رسول الله موتني مكان كنا غني قارين كباري إن أتاكم عذاب الله ينغان قتين غندارا غي دونادي أتتكم الساعة مكيا مساء يمرا غي جويه مغا أتدعون يلي أنكم قرن ديناوا الله تنايوا لا إن كنتم أغنى صادقين تنتوي نندي بورين أغنى هنا كبرين مصيبا غنداري أغنى كقلي الله تنغن دام معاكوني هنا نقطو nago himbe anda kenya kelli bal awara alla bani yani aga wa kelli kem pakatinga hiqotendi fayakshifu anda akhri kebrenga alla na ho ngurgi aga akhri katta ke ngurgi nga anda lunga da ko ni honda wadmina kamade akonda qoto ago dangini hon so akotina alla kindi kenga ko ni kem pontan anda lunga da ana girndi bismillah wa tansawna ma ngambradu na maniya an kun wo mungunu honsu ya ago ken kapa alla hinga nakoto kinga ko ni gen nandi ho hontan ba honda wajmi alla kamade bismillah wa laqad arsalna abadi ogutunga anqinni ila umamin kata jama gabeya an kun kane I harun wa di garangutu
igari فأخذناهم garangutu okudiriga ke بالبعثاء fugara qotenga ado wattu qotunga awo sino kuma yadarrauna ina lagar qasa ولولا ina lagar qasa تضرؤوا ina tungondi bismillah ولولا تضرؤوا manni igama lagar qasa makanko إذ bira keme جاءهم بأسنا oku yangan qate qotengarinya ولكن yani manni kaba lagar qasa inga nani lagar qasa awajibin kama manni gamanya himbe gani gamanya nka qasada qulubuhum isondo munyan kabade kinya batini وزين الشيطان ahillande shaytan suram magandi لهم idangani ما himbe كانوا igani يعملون kengolini kutaybe agina golini ala surndi yagamure فلما ati bira keme نسوا ما igara hon togo ذكروا igari waju tikenga فتحنا أبواب كل ken maniya شيء qota kontoy tampiye iblisa in qaba lagaru qasana na killingari iblis ra sura magida kiti harbani kin duna diga mo woni ko tando ni wi nyawmi an kana nya Allah subhanahu wa ta'ala Allah dan wani aganda khairim anda khairin jonko ya gai Allah ko musulun jonko ya gai aganda bariya ni koni ni kuta aw kota nyugo jonko na gai an baka ken kota siram pinsudi awa munda kindai agaran tintondi anna simmen allato a gemay kundude kuninga o kuma na ke hinya kinya maki kinyinga anna sagedo halle anna simme anna dungi alla ko keda awa tunu kinya khanema ka agama komebe agama khair la mundanda iblis awa annigene maga dungende angana ti kuni kiya he kuni nga kuma na kinya he nga bara hulani awtini kempe harbane he kiyenga ndey akay menta kundwa awa ko ina nga kem godi nan sabarndi ndinge duna mo gonye awa kenga gandanya alla dan ngaju ti himbe ya anda ken togono kebira hibule la khabu allah mo ngana aran jarabi to qotenga ang ma waji kita wan jarabi ni qatin nawi yan qay fatahna abwaaba kulli shay'in agama dungi wana hon sura qen muni awa ikamma na neman sukiniya na sahan giniya ni sagon sukiniya حتى إذا ma bila keme ina nyagali tuwon sabunga alla gara kinkiniya أخذناهم kebirenati o ma kuni o habandu kismanu tampi kebirenga o imenyi ga tampi kebirenga anya kantai o ga sabari o ma ko dunani ay tiga yille gey ay tiga lungo gey alla ranja rabiti mo yugo ya amal lunganga ay garanga ra mo to na de qari akamal lunganga qadi bismillah akhadnahum kin alla garu lagaru oni riga juye magandini فإذا anna kusagarini ina giran kuti فقطع دابر القوم kebirenga ina yemmum palla nyimen kutu الذين yemmum benu ظلموا kunga tunyangundi والحمد لله tiganden walla dangani alla be gani tago honun kamanga agara ikuma surundi ma aw kemodi kebirenga anga madunya dungane ana neman gujan kam makari wonni ken al istidraju mulli ligay anga mundana ngamma beriga anna yillen sankewre ni togay bane gure ken kota yille sankege amma kenya ana hasabura de anga mona khurusiya alla konenka na to alla kutayindi alla na sagon sukinai ar ken so ambana alla konenga ni sagon kita sahandi kitayindi hankandi anta ka bene kala kayde ibna ken su kapanju bunyi kin auto ko kem modi to kem modi ma alla gara mulli liga gro oy ko mosrehe alla ga nar ga qaribane ala giran guti
kembal harsa Allah ko musrengani Allah ga nariga tadarrau wala arqasana aw sagendo halli aw tubini hinu ku sage o hinu kuma sage o akoni ora Allah ga Allah dungon denga ma keso Allah wa konni na konni mo be serega idha hum mublisun kelli gande gandanya qaribane anagi giran kuti ngon takem bodo ay hobulen bane walli ay junubu anta walli nanti Allah gani kamane be hinna nan yani ga tubiya aw tubulu ani mo anta kingali aya ganta hohoy ihim bonnen palle aya gana kembane addabiru nyani hallam pitaki hallan yime ke dabiru ma dabo hungarde anda kutibane kenna kallenya dugu ora ko daru mi muqatil ndi tamba ke yo tambe de ke kiya kutu hungarde ndi bane kenna kallenya dugu biramo gonday ha kiya Allah ko nelli gandi Allah ma aya ako angara hungarde balla nyimen kutu anta hodu ko halake balle hungarde su kiya sawuni ya jate muqatil ni alhamdulillah Allah be gara qifarun dema bismillah قل kini aro tu india nanti on Allah kufa bira kebe aganda o dema no sagon tagoda ni o konnum palaki ngan Allah konnunga kini nema korengi ya rasulullah ngotin makan gondangani أرأيتم aringe qibari إن أخذ الله Allah ta'ala gandari gandi ankun sellan taro nyimi na ga sellan ya gulliga aga berendi aga sundumun kama yimme kebrenga aganta har bane tunu anta simmine hoy من إله ngaga turno koni kamane غير الله kengani Allah tanai kengari na gai to Allah hori ganto kuy antano de انظر no kenu ga Allah rasul men tere ada sunno nyagen tere ana sunno taro liga ana sunno laqe liga kebra kenga nan no ursam kara hay hingu dongo de be kayro mumun dongo de bori waga maare himbe go yagen kinni ya wal mani sendi ke Allah be go sillan qalle liga na kinin da nan ta ken balle wala yagen anda himbe qawalle andari ga kana ken mo wani de bismillah انظر ya rasulullah ngin nampayindi mogombe ogo ayanum banga nini ثم nga kesu halle kafirinu ko ina tla kharini yilla baka famu yamma wana himbe koni bin naqil wana sabatin bil aql allati kundu ngani mina hayam pakrende mani nga kesu ko humande wala ngale kempa nga kesu ko humande imbe sonu menga bono wo yille ne baka famu mo sirama bismillah قل angin nanti dangane karing ke kemari إن أتاكم Allah yang ngangkatin ngandara kai juye magandini mabangai magang ari urondi ba uronya na serenjunu ke balindi de uron laga hiya ndo tumme yang pakatinga himbi ga nambu wantu menda ampo enda ngod akene hijunte de kebrenga ahon yang ngangkatin tarni tungu he ay wangeti andari kiende mari urondi hali yuhulaku yalli ho halakini wa anda bugu yemmunga ngoni tuyungdanu wa dekafra wa kibra kumbe kibra nga ari kido ari urodo andare kone kahirin banan to kadi bismillah ما نرسل wa kunta المرسلين qifarun qini إلا ma kan مبشرين tanya alin danu ta arjannai ado gongondanu timbinga فمن ati yummatobe kinga tungondi tiya agara gollen surondi لا خوف kanu yemaya kunyemmu kamma kunyemmu manya la gara kay gosuno no ki fara ngol gollen ni ke dum don ana gollen ni ke kina la gara tuwaru والذين yemmu beno iga garangudu to ko ayanunga يمسهم yanga العذاب qatenna kummebe to honga kanu iganya igo kendi nambaka قل
ya rasulullah ngoti dangani لا أقول gentatini لكم an kun dangani عندي خزائن الله nanti alla annakan kawni awa hinum bahille men kemaka lakuto warjare ado kentana ay kempinna alla maka nanti ngena gidu nyilla ni nyakanginga ado kentana e ngedoma ko nan kunda nanti alla hinum bahille men kemaka bismillah ولا أعلم الغيب genta tina an kunda tingo himu kunten tude ngenda ken ko naga nyaare kan tahimbe ay ma alla an kun nga tirne kam moti la gara ko tanya na kam pakati yanga ngate nyak na kam pakati parce que muhammadu an wotin yanga ngate ngono la gara ko tawna kambireni e ngema ka garande himu kunten tugo la gara ko dam pakati yanga ngate nyanga wakati ngema tingato bismillah ولا أقول ngen datini an kun dangani nan dinge ngeni malika nye ayin tagin ka hana kun nagada an kun tin kam mo tinge o yigene ngo minni ngo watunu ngo sahana ya kundu lemu ngimma ngo sagandi nan dingin pajunuma e nge tagarandi ni malika nye ngeni ngatini malika kembalenga na yigenga mini alanga yaringa diga sagandi ani mbego tiginga ngiti ni harenye angunda kini malika nyanta kenyana bismillah إن أتبع eti kebirenga ke tokono anna ke dabari alla ganda himbe kanda honu yilla anna gemundi olla dando mo honga ay atingenta hopatuno إلا ما ma ganda himbe digo gem parena honu ay wakatinga قل minda kingarna kenya konni nginta ilana de on wadini dangani هل يستوي الأعمى kebira yalli hinginten na nyorowa والبصير kingani kahirin aro yagarante kingani tongunda nanga ay kunta banande kebira kedi jama oguni yagaranto an gumbe ga makka hoyina an guni hinginto nyede afala tafakkarun kinda ganta simmine ku yaganto ngondi asimme kuyde وأنذر الذين يا رسول الله ينقلنا يمون قنقو كن يبقى قرآني كنغا كنا إما يكهم أميلا ورقودنا كتي كمانا ليس ولي ناني ديمان دانا تنتنتا يكون دانغاني إدو الله نغانديني مكانجون دانا لعلهم ikanu nutike ayugono ndi ina يتقون kanu allai ina koliba kan sogenga ina yamari yambatu kikida yemmun gongo tay himminugo kanna ko men siri kanna lagara kota gilinga maya islami kon sikindo allah naga koni allah kanyo ninda ibra seren ko simmini ke annan kanai angane simmini ke nan kanai kibira qur'ana gongo ndinga anna hana anya gal ndinga anna hana allah fare kun ko manunya gongo to qur'ana ya andi lagara kota ko min ga kanjo ndana kita kembureni de ken kewa ko ni lagara kota ja kanjo ndanu ngono ken allah gati himmini go kanna na magari kore kanjo ndanai ibana tukunya ngongi ni qur'ana ni kemure kanjo ndana ngono imde kanu anna magari kore kanjo ndanai ibrenga gollu beni go kenya na anna kungollu to no annan to allah ko masrun kanjo den no wadi kun kanjo den wadi gene de awri gene de ay miyummu kifaru malikanu allah walinu golli siru likulli mu'min shafa'a mu'mina siru daga kanu anna maade buke su no gondi bismillah ألا تطرد الذين rasulullah ma yum qatade يدعون ربهم وبين غي كمان قلي بالغداة صباحنا والعشي نلمولاني يريدون وجهه يبتيكي ادي كمان قلي كي وانا الله جاتني صبر
ما من حسابهم amanya kun korosinde gawo عليك ange mawlemin من kamma شيء harbane وما من حسابك ange nga korosinde maya ikun kana kamma من شيء harbane فتطرده an wodungene ni kata فتكون annanya من gelli الظالمين do tanyundana ngade anga ken gulde ma kinya itono Allah sallallahu ke wakati nga daiman akem pammindinya o tittaga honun to mundenga kare kare ya ma kana nga khoruku aqra ibn habisi taymi وينتو بن حسن فزاري عباس بن مرداس كيكو دانا كما تلمو هرين قرون مغسري سندمن دمو يومين يجي الله فاري ايوا انداري يوانيني ادو سرون متاغنو ايوا كورين تقوركو كوي عمر بن ياسرونو صهيبونو بلالنو وهكذا وهكذا inda kuwar Allah faren tate bane parce que kun sondo mu kuma suro hina mo siri ina kusa kan ne kuya ko tay ita Allah fare himbe gallo kurade an mutta kunu misire na kanandi ku bi hayki idi durga idurga tima bugundo ku anna gamundi anna kullatondi na'am idurga hidro wuti men dalle wa droku be gawe ya jaga indengeni ayi kananga wurondo kiye anta yankina anta harageni yo futinadi atimi mo bakade e sawa hidro ke hakkan atimi bugunteni ini mani sawura ora ken kanda di oganda tago wakati kebe na o sagon kitandi bo kebirin anna gamundi anyime alla parenti ngenti qata islami nyini wajib basindari ona mo go dabari o ku duram pakatin kinoysa kinnan tu arabun do menaka nanti o kun sir qoruni basa o ko sagamunu besu wornankenga awa tati dungu ngandari kumbinu ngana sero qorunwa indari okudo komu kuni taagunu me kama korundo kuni taagunu me kama tongo kenga yagungo kuya kebrenga ondari tindiga hina onda diga wati kebe agalla da mo be andi na kenda bari Allah farnde ba atindunge ke koniya ngani qata hum takenya na itandunge atiyaho idi basundari papi ambundi ona sa Allah fayanti li de papenga ara ali yaqri kenya sa nan ñu karram Allah wajhahu talla sa ken no gondi malikando ko ayanudi Allah farem Allah ma ngeyde ma yim kata igo Allah to on konni so bando ne lenga iwanya na Allah jatinya sawura agari bego tikebe ya korindo tampiendo muskina go do tima buguntawo kemmanin kenan kenga an kallen takini ya kallen takina himbe go ando ko mun naga islami yen islami an ngodu ni katana Allah bare an ni katanda ndu toro de وكذلك يكم غياني فتنا ودا هونو جربي ايواتو هونو يا كوسابورا ايوا كانن كنتي يلكو هلانغو يعني الله غسرو كندا وكدو مين غنيني أليس الله akida ti yalle alla manyawa agantu inda ti ko fandanunga bala ayani ko fandanun ture awu de ni qatan alla fare angani qatan dan du toro de akida alla fare taw kemo ko yadi alla ko mun jarabti mi wurginte ma yankante hungume ne gamundi ado korinte sahante ado watunte tuana ado jahili allaro jarabiti me
hallanke jarabintengo ti kanankenga ana kananken koni ana hasidago ke ka jarabintengo tiki ani du darwa kamma ana negai hinuri hallankun anda kunya kanankon kane ina kusai du hungada ulani ringe sama ke kemra ngenta ke na kare khairi gandai kema inge sama ne kere inge sama na usrewa hallangen koni gara khairin joppa bane kebra ngeni balawta nai ken kan Allah ladanga khifaru an bunyum Allah walinu inda bange hallankon polan to kini dibate lemunu yagaru komu deben sere ma yang kanto pasaku dunanti maka itorantenni itonyantenni inda sere mugu ido sere be sugo kategoria yang kayindi korintagundi aw tongun koni awi hakem mundunu bananunga awi hakem mundunu toyangundanunga yo kapanga harun ko ke mogadi duna suga ma ya gantai ya ganna Allah tungu yayi o ko debendi torantenni itonyantenni i hakke sigintenta o serebe gawi tungu konni ni hakke koni akitiwa makitiwo yo kapanga kianga ganya bane kanan gongotini aw kamona qawi murtundi aw kona debe ngaroya o yimmi kitra honu ngaroya be subaroya marenga ore munta ko kanem ko kari ha ko hotu o man kay giri kare man kay giri asuni maniya Allah tiro jarabati mi kembane ke aya bandi ela o sabarni wa ibra ke aya yankuni ya ko Allah farendi kanen to ati kahti krasiri da kahtin siri ala korndo ku kiri ati salamu alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahma ati allati kuinde nga kamma Allah da hinne wajibi ni du kamma gada korndo ku wala mini ke dangi halle kunyirni tawo kapa Allah faringa adiga watin na kiye wat kibe aw gilina ndiga no to aya bane li wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal asiy Allah farandu sabarni ka pahar sayemu kuya yemu bega Allah hin konni sogobanga ado nelenga andu sabarni kapiya tagu magriba kiwre atike koni halalla farenda o taagunu kapai o tintono dadai mo qurungu nyana ko minan kati aqrungu barkande kaya adiga wadiga na kiyen wati bani o kuwo diga na kembina aw gillandiga o kanna Allah gata an maga diga bakowre habina maga bono o na wuci aw gillandiga kina awdiga ana ko ay ko mun ko ni Allah faden ngono qur'ana bate Allah ga na wara mobe kena kallen magi qata kella kaware parce que bani ken qata mo bangantenga bo ken qata ino ne nyugo kedi maganya ada wara ebringa o so taunu anayra wara Allah ti ay sabar kapiya aw ku ko be hage Allah gande konni o konni amati sallanu amati subanu amati jakanu awa konni kamgo Allah hin konnanu bil ghadati wal asiy la tatrud alladhin yad'un rabbahum bil ghadati wal asiy اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ari magankuto tikini Allah hin konne sogoba ado nelle kindi kengureni ikun kare kare ntinyi tikenga sahaba ngabe ni de nga ku miskinu ku korinto
aw gilli golli surbe ga nyana alla gari mankuto tay kin alla hin konninga soba hana arun la mulane ibana alla hin ko soba hananga arun la mulane nga kibra kinni alla allu krekhrende nyugo kinna li alla da ay gari ko gutti gatay ni mankuto tay alla farenda tahillo tasiko qur'an di en serebe wurdi nga wamma ti lazimi anna qara soba anna qara nelenga iba nan di wakati nta Allah hinko ne Allah toni hinko ta gunde o siginde o awo mo sona Allah hinko na wakati Allah hinko ne ga kebirenga kenti gande aywa ay nga ko ni tamani me ay gara kuti ga tay tamani me awdni Allah fari ni meda wazkur rabbaka bil ghadati wal ashi Allah fari an kaman pingo so hana aron la mulane kem wurehe Allah hingo ko wakati no bani anna tokono ay awre ne ya anga wa hingo no wakati su kum pasasu wa anga nda hingo no wakati suka wakati no hiliu tanna hingo kibra na wakati nya Allah hingo ninga qur'ana wo ya mari nay ar Allah ko musurun tigatay Allah da Allah faran yimi khana ya martay teno tagada wurdin gon qibare wo ga wadi asuka humante Allah ti Allah farenti wo ga wadi angantatu ayaga mundu himbe go konni sharti be go konanda anme go himbe zikrini asuka humante ni Allah ti ado farenti nyasu anga watu angantatu ayaga mundu أمريكا ونصابة بسم الله والذين وإذا جاءك الذين لا إله إلا الله أن يا رسول الله اللي يمون غندارنا kunga tongondini ke wa ayanunga angotuni dangani kisi qoreo akama akaman kiti du kama hinna inga hinchane adiyemme be aga golli bureya an kunni samuntawa kembali Allah awa kembali akaman bayga sage samuntawa ke hallin an golli ara gollen suronni Allah taala kafara nan yani kenda wa hinna nan yani kikida Allah de khere te Allah fare atin dolle mawu nan lakana digan kanne ko Allah fare nda ta na kinkida amane khere gandari akida tinketi salam himbe ganda honya na nyammatu anga sagada am palle na gollen suronni tinya hakma ne ma kinkida kenni kadon kebirenga kekrekrene takubana yo aywa kebirenga Allah faran kantaire kusurun taire ay kew logene sere suga tubi na wutuki aya yang kota kata lagara kota su ilma ke aya nyagalinde be ga wad islaminunda hasan shazili adwa un kitabe ngono ajo kan tigi ay nyagale ngam pangeni ke te Allah tangara ho honya anga sagedo halleya iwo ya hinamma kene digalingen ngam pangade digalingen ngam pang bi jahalatin tangara ngati sammenga ora kemme nyugo qaranan dangi so koro ne nyaw gari mu'mina timmande nyime anta junubu nyana maganta agamungu na to watu akare ngari anta dabar Allah ra kum ma ankuto ti mu'mina gunga adu Allah hin konninga kibra kugara hohonya imungunte nyani wal maintatu yani wa mu'mina timmande so kemo wadi
bismillah ونفصل الآيات adi oku ayanum fatan panjini awa kemo yani ولتستبين سبيل المجرمين usabuda aywa mu'mina sire killu kunna bange tunda nundangani kemo yani kebrenga awa kusawara bunundanu kilna bange ona latai kemo yani hayra walangala ara hosurun killenko kebirama himbega hijike kendi ken hoburun killenga Allah hin konnanu na kulla tondi mana latiya antan du sabar din kapiya miskinu korinto anta kum munda anta kum pidi kebrenga atuiti ke aya nanti kenya ne golli buri nyananu killenga kin on ko na latu ke Allah gari fare nyamar kebeya in husre korinton tintondi nan tintiya ni tagalle magu annan sabar kapiya korinton kanya Allah hin konnanunga Allah jatin sabura kebran kiya mundi be suma angan himbe gedi an ambuten paka kini suronda nun killenga kebran ogara ketu burundanu kana killengo bangene kedi wasabri nafsaka kenda newde sireni gono aro hon sunyala korentonda awi diamana diamana so kamba ngai medi yimenta ko kurebane kamma na guce tawo har koyindi tabane har qasondi tabane har sinindi tabane antan newde akkoto yin sabuda Allah faren duran ya mari tay ngata ni togono kembane hede wa anyi minandu hubus kabiya tagiro mena kenga lungo hungume beda alli alungo rana togono alungo hankama beda alli alungo rana togono alungo awa kanange beda alli alungo rana togono hokkoten su aganta sorna halle Allah yi fare nyamar ntige andane ode ya sawra Allah ko mo sere su gawno wati nyugo yi maga ido korinto ku go taawon kem pakati wakati ngi maga ke sunna sawra balantane danne punta ko tay bismillah قل ya rasulullah yangen nanti nge mawlamini irinke kaba na hombatu angu ngaw kem batunu gilli alla tanai قل an wotini dangani nge qonin tabatini an kun nyongillu awa kumbati yendi de قد ضللت nge ganda kenya ke birenga izan ke birenga nge sankude وما أنا nganda kenya nge manya من gilli المهتدين kanda yimmede قل an wotini dangani nge mawlamini indati yali dalle amma kenya wotini yaho nge o dalle kamma na ngirin kamanga وكذبتم an kun garan kudu tinge kamanga ar ho kai ما عندي ما indati ke bilenga himbe go nyana kenna nyasa o ma sagan kallege an wotini da hontinge koni maga تعجلون ago kinyu munde nyana tikenga ago korti himbe nante oga nabara hilla kapenga yanga ngate mo nyana kendi anyasa ono dukita ay kentinge maga إن الحكم ken kitem maya إلا maga لله Allah ya dangani يقص الحق ke Allah be ga ago kembe maga de kenyana annaka mundi ettumun kitini وهو Allah taala خير الفاسدين ayani kite kutanan su wotle muntenga ibra ke kuna Allah farenda kyango islamin suda irin ka ba Allah tanabbatu yenga ntinyo ngillu ngumbatunu nganda Allah tanabbatu ke birenga kasara makande o Allah batiye abane dalle mo kenyi atana batiye dalle tay nyon kilungu ne batu hon so kanan kinga asu kinga sawun ara duran to on koni nyon kilungu homa bati Allah tanai agan qoran nyon kilungu ibn ata Allah allakum warigar kin koni fi ataihi homa bati Allah tanai agan qoran nyon kilungu ya nangara ho batu Allah tanai nyon kilungu yang qorasu
parce que ñonkil lungu ñana ku wara isa batuyenga ayana ku wara uzair batuyenga ayana ku wara malikanum batuyenga ayana ku wara allah kuma surum batuyenga ayana ku wara gidem batuyenga jim batuyenga kiyem batuyenga kason allunganda nani tongu he andanya bila ñonkil lungu ayani batuhon sobrenga nembal ang ma digra ñonkil lungu fiyew angatun allah ni kaman kori baninga agan sir batini rasulullah قل ya rasulullah ngoti dangani لو أن عندي ما hom manyange nindini لو أن عندي ما agan ni honga nge nindini aga kinyangu mundunu tikem boya لقضي gen الأمر cinge hinun timme ngena gandini arangunna ko kibrinda ahinye me keta ngella kahiya ngana allah ma والله الله تعالى أعلم أياني تواننا تتمنى من يانغاتا كم قول الله العظيم كيبي هاي كي آية واقوين هنغا ني الله فارم مغا كيبي على دبار كيتا إلا هي آية ممكن يكويني قرأين كما أكو كونتينغو ناندي الله فارم تورو نا بولا نا تانون جوغي gide malikal likata yalle kamoni alla duginda tanga na tinna himbenya law sisa na gidu ko kolina wari kamani so halaki alla farin amadu ati man sabura ati nga giki ku baranto be hay worni lemundo kismarun sara kun to wondi ni alla o ganda ku karasa da kun ta sarne qaride kebirenga hinga ne inge ma kebirenda anyimana lahiya ke kota himpai ga kine ke kama du hinna nyimi ke brenga tre aya ke an hadamare mem pai i hadamare ma gondi toram batenga nga na hamba tenga nga aya ke se na allah farem pada mare ma gum mo ko ni hadise ke ni allah farin hinne nye kem pakati hinne yuangri allah kata allah faringan na kem pinne warakama na taghonum pinne ladi na makan kondo taifan kon pinne ladi anya andai allah wotini fa bima rahmatin min allah linta lahum hinne qore gilli allah katange ngani allah fare kinya na nyanga mo no imagamine kem balle go himbe nyananga allah ga mo ka hamma na soru ka hamma anta to no siredi kebiranga uganda hadamar magol la halampay na hinne la halampay asusage kata allah yay fa bima rahmatin min allah la ke mo qur'an sene ke mo gadi birin ngunu allah faren sa halle magonu timana nyugoy birin ngunu allah faren gollini timana nyugoy asunu qur'an ke qur'an yana kiko hinne qore gahe gari allah taga honunda katanga kempalle amma ngina momo yime a golli no tikinye alla na hinne ni go kine malika ki atono lemundo kismaru ayugo ndi ko to ngondi ke bane ni a adama de maum mo qase alla mo ke halle angana to yidu ma kom kutu ke bidenga anyo kosana ndi hinna ni mella hiya kebe Allah yimira ko ndi dam fara ngodo Allah faren na ida mo ndi na sabarin di na maganya butte bure gume ida nya hinne taga honunda kemme nyange nda ginde sire kutunga ni kebira nya kundu kala garanya kundu kebira manya kundu akendo taga honda bana sallallahu alaihi wa sallam arnak mun khallen ko na khairi kinu arno ko sini bien ngolu no arjanna kinu li no mi allah ko mosre no nya farem bata na farem kanna nasre no nya shagana kharle sre no nya meda wa suru barem forma